Ekitabo kya Zaaburi essura ya 24. Mukama w'ekitiinisa omuhangi wiitu n'ebyabashemerire kutaaha omuri hekaalu ye. Ensi n'eya Mukama n'ebirimu byona, ensi yoona n'abagituuramu, ahakuba akata emisingi yaayo aha nyanja, yagihamiza aha migyera y'amaizi mingi. Noho orutemba aha kibungo kya Mukama, kandi oryemerera omwanya gwe ogurikwera nooha. N'ogwo oine engaro eshemeziibwe n'omutima ogushemiire, otata omutima gwe ha by'ebishuba kandi otarahira by'obugobya. Ogwo niwe ariheebwa omugisha kuruga ahari Mukama n'okuhikirira kuruga ahari Ruhanga ow'okujunwa kwe. Abamusherura n'abari nk'ogwo abenda kureba amaisho ga Ruhanga wa Yakobo. Imwe marembo mwe nimwimusye emitwe yanyu, nimwe enyigi eziira mwimuke, Mukama w'ekitiinisa abone kutaahamu. Ogwo Mukama w'ekitiinisa nooha? Ni Mukama w'amaani ow'obushoborozi, Mukama w'obushoborozi omu kurwana. Imwe marembo mwe nimwimusye emitwe yanyu, nimwe enyigi eziira mwimuke, Mukama w'ekitiinisa abone kutaahamu. Ogwo Mukama w'ekitiinisa nooha? Mukama w'amahe niwe Mukama ow'ekitiinisa.